Wanzani wangu wajamalifu ikao amjudunga na tamko yangu yanu. Assalamu alaikum. Tufanya kusudi honjia ni reze salamu za hangu ili nitekeleze makauli hangu hambambwire ukangasi masihu amabu Mungu matamko yangu yanu yatishilie dakika 15, yani 15 minutes niondrihe simize makauli hangu na kautumaini nichevanu nimrogozeniyo wanzani wangu ikao ngamnidungao. Dunia ihafiliha harimambwana ikao wandungwa ndombiyo waone daraja ukaya wawanie emikonti emishinzi hao wawanie emaduhulia hao armadaraja ukaya zembwana hizo ngazitao damu kabisa armadaraja ukaya wandu wenjiri wajua ukaya waroha zinzia za ulemenguni hasibabu ndezembwana zilo harma dunia. Mfano matsoe hatunga udarubini ngariyo nao emivurano iliyo ne Marekani ne Iran harma daraja ukaya ngiyo na impact harma daraja shinde itsote maguzuma walio harma dunia warinditsao harma daraja ya teknolojia wasuli daraja ukaya wanjene za magundu. Komori hatu hotili horiliyo shari kubali ritrilwa harimai mwadzunguso asumani izopia yende ulalo hajaruku hoka yende ulepoze nyumuri heni usiku ngutwele pa umuri wa ui ikomori yereja idingoni mwananti katina ya hundao katsuhula katsuhunwa katina tamaya katina ndongo itsoka wiyonti ukaya ya leona maudu ya ionao au ya ilindao. Baada mkomori ya bidia tanabahi yaone heli dunia rindrinda daraja ukaya leweshi wani wao lilagash, leweshi wani wao ila almasi, leweshi wani wao ila shaba na dhahabu na diamaa ribidi rijihunsanye daraja ukaya haraka rjawa sudi yao namna yukaya wanadamu wanjilane zibani harma daraja heliyo harima emasiwa hatu helegashi hilo sha arihana nongo harma komori hatu de dignite. Komori hana dignite, ana watania, hana ungwana zenu hizo pia zahane mwana mkomori kao yu wasuli daraja yukaya hajira mefuba hizo. Komori ye kanza ya onelwa, komori ye kanza ya vungulwa, komori ye kanza ya zenongo hizo zonti pia zikaya zifukole zihura nazi osweni mwana mkomori yukaya zenongo hizo yonde armo mkuyu ya kaana mwana mkomori uwatuania na ungwana mal asafi shadid arwasuli daraja ukaya mkomori leo arende hamba indukavu arende handu shitso hindu ari madaraja ya ubungufu na utovarazi. Tanzania wasuli har madaraja ukaya baada kartu oremema tobo nsira angalia emiyano mshinzi ya hema siwa umbabanu ya rehema ya wasuli sharjiti hari mambwana ikao zembwana hizo heni mzima dasi ibidi yatasawari har madaraja ukaya yajifikirie ranzi yaone wala taumbani iba nukoli bidi rinjie namna dazivi iliri ya unekomori sharinjie harima mibamandano mfano gweshio ngabu wandu ambao ngwaonao na suma na azali wanti pia ngwambao ngwaonao na ushiaola hajusa movema hae amba ngaruwa nao eturu ya mwali ya uhaki yabidi 2026 vanu ibidi wahe mtwana wa mwando wahe komori yakai wahe shesi wa mjuje ngosha hatu shamwali yaje ya rume komori mahamitani hahe yabidi yakai yonde de sehemu ya hahe yukaya ya rume shehe komori mono zeno zajiri
Asumani hasiyavo afanya ziladi ngufanya handania akaufanya mapinduzi ya bunduki yerinditse mwanansi yambena mshukotere na wasuli daraja ya urinditsa ya mwanansi habunduki leo haja wasuli daraja zila base de données ikaonga zirumiao imasiwa arma daraja ya uchaguzi harenge hizo hazitankodeni na wandu wa mikobobo ya armu wahini ngwashangazawe mwanansi ili yarenge Komori yaite hoposhoni aja hashanji badala ya 2021 raona nji wai hawa habili 2021 ngeju fakafuni ngeju kunda Dabala hele jimbo la 2002 eni ulona leba kweli hakika ani dele jimbo majimbo ya aswili rakaishi ya rakahambuka ya bala la 2000 haja dunia ngekundao izonda zila daraja za rihonda armwe daraja siwanuramba ungarwa nao shedhiha kashiloma siwani riwasudishwa daraja ukaya 2021 asumani wangu kwa jaji kwa santre waona inamna ubidion wa kensi haukweli wawane ne regime ya twiri loho masiwani namna da hivi rjoka ushinda rondo mwa ili ahimi yarishamirie watu remeri mshamirie ili riauni Komori ila harmoni katale hizo sile za ajiri shawandu wakahuima wehabili zila watojo kama kapablo wazifanye shawakuhima banue zamba weti ya tama ya mwanansi ya lala ya johanza yaone owandu wapewa nwaroher mwe Komori ya respire ya lala ya jaruku haka utumaini daraja uka vanune lala bisema udu la 2021 tuwe hija tasawari ka wandu wanibidi waroshe vanu wasuli daraja rienshi hari mwa daraja ya Komori joka na pe kweza takweza sha iwasuli daraja ukaya leo badara vira harmaze etapu hizo arija asumani hawamia ndizo hawamia ngwendo leo riwasuli daraja ari ngarionao movement ze movement hizo kazikosa ukarika uona razida atende hakaunjia arimwa emiji hatu neze region anjarumwa zisiwa za hatu wakausensibilize na mobilizo wanansi yoka yakawa na uchaguzi wa haramu harmashari ya haramu ngejufa kafuni 2024 kavuna uchaguzi mrudi mwasuli daraja mwono daraja ula razida wa yaka porto parodi yakabaza rozila ardi haja haimilia wandu hamba ngarenda harmo uchaguzi bashindeshwa baha shokaya shiaune mwanansi naam si wahenju meri baki ngarsingo hangalale chindo noona no ewe ishawiritsi ndisho karkara diraka haukweli ratsanganye magora haukweli ranze Komorino haukweli arayanza hano anzaze nafusi za hatu ba zona hata za nafusi za tukartu zanza na hii baada rawasuli harma idara jaheze move mazila wasaya wajusa fukuo hula wababa hii 2021 sikartu kubaliza votizo kazi na urewa wale ambao ngengara ndo harma uchaguzi shindane sinae asumani hadaza ha profite harma wando wala waili wambao ngwa wanao harma ngwa una principe nzima amzamondo wando wala waili wambao ngwa harma principe nzima ukandu wana asumani ha profite mwanya ula habiri hende wala wemi wambula habiri ngwa yabo harde leongo ambao monsieur le président no abongwa joeza ajiri okaka vira vote 2024 aya wala wandu wakaurema isharia shokaya shikauja shishanje emasiwa ya hatu yakae hoposhoni hae hefami ya asumani no wana ne zilembwe ne mawaria no wamezi wabungufu kaongo ndo hembaza nkaroza fatihu baada wanadamu waone daraja Komori asa wasuli daraja hiyo badala ukawa wanadamu wake harma utungu waone ka emrutu utubita vote wa masiwani yatinguja baneni wakati yajaye jabizo anansende so zatu nkarobe mon rididiri imeshawardi wamninka hati tena hauchwai wamwambia ukaya vingenga dori merwane sina 2020 ngamwesheleo kabaka 2024 wakaya wala indi ido amba indi ni de zwirna
amfikiri movement yenda ijuha emakati yala na mnashele zize movement ajuha ambari wala ndo wandu wa securizeo ze makiesi na hizo wandu wala jusa ze movement zila harma daraja asumani hatoda za mbavanu ya hakaza ngodo wala wakane movement ba kauna urwaze voti safara leo ngapojufa kafuni wala wamba ngarenda urake sina mzasumani riwasu daraja rishindane sina rionese daraja ukaya siwandu ronjwa rimshinde harumandongo hamandizo zevoti zende Dr. Salimu wa Komori wachagua Dr. Salimu asumani hardi hawa mia Komori Komori haundongo endi Komori ndabala babo ndazila hali ndazila terweri daula utihenru utingore mwananti zanoda zila wizo ubungufu wenda munyo singore mwananti leo tazila zila nonga ngazijirejeza seza tunda zinu lotodwana hana rambe zenzi mdungao zenzi hizo katina salimina nasi zenzi hizo hani wakati ngamzidungao kamtu asulibo ziraruni ngamtinguru danziani masiwa yesijaya asumani yeremae henda yende urutu bishuheze maliza haramu za ya zirengao harumwe Komori hatu noribungua norona ndwatso hindu leo tazinzila nozerde zireje ewe karsikina Komori nudi ngono utawala wajua ula wamba inu movement ya solidarite ya 2029 riono 2024 riono mbagano asumani ya waswili riono tawala walio harmashesi wa mjijengo shatusha mweli wajusa zenyonga ula wambuka ya 2026 hembamba zila ngongonga tsonreje ewa Komori yode risala hangu na kanza njeni behebaka esa tunalezi ndo todo wambia eni wakati bana asumani gutsobira henda hasiba bunda anyi heze tamam niko wanansi kamkara dika ngamwanza woyensi rahanza yensi noranza hane mabosho hanyu banyina ndabunga mtungo hamba ngarendora tawasali rione kanga tsungo jonda shabaha na asumani kana uparobuli ya fuyu wanrwati enkundwe warengezo kangwelewa daraja kaya kana uli wakisonga mzambu yuko wakati wajoja daula ya haki harumwe masiwa asumani ngujo hukumlo hama hakama ya Komori na sharia shilo harumwe Komori shakabati mrujwambwa ngujo alibekiso basumani hamndende nai asumani zendi urenda uzongo orendo le taifa aweshi joka hukumu de sharia shahele taifa shati mndo na mndo hokezo ndizo zire mawe safara leo asumani Ahmed Abdalla Mohamed Sambi harum ya sharia nakati mwande hamarense ezi haundu male haringa mwafanya madanganya haringondo wala watapirizo leo mjanga mlivoki swa daraja mprofite situation economic burenya wa ankiba wadzimane mbederu abwa mwambani mumrange bala mumye hoka ura episansi akana Ahmed Abdalla Mohamed Sambi yoka ya hajwe riwasulisha bala bahanu we mwana mudu yanzo wasuli daraja isafara leo bahi riwasuli daraja kaya mauduka arihuno daula ya haki harumwe Komori yatu kabati mrujo libakiswa hokezo lazinu zilio zinu ramba ngizo haui sharia shahemana nti sharia sha Komori shode shitingojo urumilwa harima daraja yukaya eni wandu wafanya madanganya wandu wafanya trahizo kabati mru wafanya trahizo nziro amada weba asumani na demakati ranzor wanye mipaka yanti wasulo daraja ujo uhime harima daraja uzie mwananti ya tiji manifesto ya onesa yukaya vanuze nozinu mobil mapuzi vanungori rwario ngarjojo arambe garikozao ebinge yonde risala ya hangu na kamuhimu ni jeni partage vanda minanye baada naona lefuko liremao leo wala ngwatimojuha wamba ngari juhao rikena solidarite ya 2029 ngase 2026 wa 2026 vala wajuha wamba vanu wabanga sina movement hatu ya 2026 mwana mkomori nga manzomo mbenda ba tama mwana mkomori yanzo ya yone ani ngujo ka yona harma ndongo ndini harma ze tartibu zinu mfanya we mwananti ala kulli hal nungiona kiasi na salimina nungiona uzalendo ne masiwa ngaona mahaba yuke mwananti yaone mahaba mwananti kana porona mahaba harma mwendo hamada hu mwananti kana porona mahaba harma mwendo hamada hu yewe isa tuna lezi ndo todo haba ngari zamba ukaza nozinu ngaziri hozawe majofu ya moya hatu ukaya gasina mwana mna haramu toi arimlelao nande sharia shakina haramu shilio harumwe Komori hatu sisalimu wanzani wangu wa Irati Said
ono shilio harma komori hatu shitabishawe manansi hari madaraja yokaya sharia yishosho sharia shahalali ono yisho sharia shaharamu ngaramba ungari wanao no haramu unu shaselonda asingari mobilizao ili rudunge sharia shaharamu shila ruwasuli daraja ngasine forso yokare forso yo rijeri wane nae harma daraja hisioka nge harma una haramu azali ngari bidori wane nawe ri uto harma una haramu unu wajemna halali harma komorinu rione kangu tojo shida wasuli daraja yabadilize tabu ne mikatale ikaongere maule taifa kwezi hata kwezi karna ujwari kena ubasa ufarma le taifa na sharia shauna haramu karna ujwari kena ubasa ufarma harma le taifa na mfaume urumo kiharamu karna ujwari kena ubasa ufarma le taifa rambe ngarema wa mwendo huo ridiri jebanu ni wakati Doucement Salman, doucement. Salman, tu veux quoi? Bon, Samhan, bam jova soda hawani wanu wanda on. Abenge, Skanzani wasuli daraja yokaya. Salman, c'est bon, ça suffit, ok? Merci. Skanzani wasuli daraja yokaya. Karau jua, rike harma daraja yokaya, ngasina wanaharamu, waezi walioharma yansi, rambe ngaridunga omwendo unaharamu riudunge vanurdo henda, ike abungarjushi darnadisada ilanziara idunga ala kuli hali. Kwezi hata kwezi. Yarhozwane nsindingo. Mouvement Ujusao 2026, Mouvement Ujusao 2029, Eshela Ensi, wasuli daraja babano hata rjoka mangaru wasuliyo, imakati rabidi emwana mumwali ya wasuli daraja, ya mbea rengeze dhamana zahe 2026, balar serviti maha minja una haramu ya sharia shakina haramu wanruanwati mwana wahenda rabidi rione namna jarabidi rishideri fanye namna ukari rejezenti hatu harma ukweli rejezenti hatu harma unro karna ujwari rambe ngaranza unro na sharia shakina haramu shiruma osonti pia rashi hara sumani atoshisona sur mesure ya tingore matingo henda we wabilio kanga 2029 ban 2029 garjo wasolidaria ukaya garjo virilia hizo zambani razida ne jama razida wende hata wamba bale kamnambia bale wamba tiji cellule de journée tijindrini wani wakreye namna wamba ngwa contrôler ze vote safara leo ze vote kazi na hiba on safara leo ze vote kazi na hiba wasolidaria mzasumani hare mehende Adam Zassoumani a remahenda. Tout a dépassé 2021, 2022, hata sasa c'est 2026. Maudu ibidi hakinu wananyasi waliohamashesiwa shamwali yokaya wondo wabidi wapange wakeneshenda ili tusalimu mwanzani wangu mama naye ili wasuli daraja ukaya eshemba isho shi wasuli shi wa daraja shirume komori leo eshemba ibidi shike harmashesiwa shamwali harma daraja ukaya warirume harma komori na tasi riwasuli daraja ukaya leo ngabajwao ikundi wamba ungariviriao haki ya 2029 haki londa huviavo harma sharia shahara musonti piara shaharaya riaele wakava ula shilati sharia shaza lingwa harengensi hatu anotage abo za haki za 2029 fungizonda rika hambilo zo 2021 sumani harine hende harma eturu yabidi ikaye eturu yabidi ikaye harma shesi wa mjengo shanzuane leo 2026 bidi ikaeka woi mwana mwali ndiabidi yarumele kazi harma shesi wa harma yekomori hatu sasa wasu daraja wanada mwajati harma ambigite ngabo nusu waju hao wamba wonti wo waili wamba ngware ma system ya zalinu wala ngwamo kaya karjakiri ngari wanao za haki za 2029 haki zilonda biabo wala wamba karjakiri ngari wanao za haki za 2026 izo asumani hazigada sharia sha 2020 asumani hatoshikansi hashikadamiza izaribaki anduka namna je emroi ulobanu hamvuyu rijoka ushidari mtoi hamvuyu yonde shauri yaribaki shonde shauri risharibaki asi wahenjume
kabati leson wajua kaujua nanti wajawambilwa daraja hokaza leson hizo wala Dr. Salimu. Hata Dr. Salimu hakambokaya mruti mru ekaja na metro madam Hamudu haibaza vote adaza mimi tina udaza ekomori no wakomori wajuha rezisi war shesi washanzwani reshesi washamali reshesi washangazija wonronti pia wajuha mfumbato wasihi waremezi pande kabisa rejimu ya peu ya ukatili unu asumani harda wa mia Silas Radio nge yabongwendo programu ya ipanga kajafanya programu yokaya unie masiwa shana afanya programu kaya songe le taifa ya tonze le taifa ja bombo ya pekto izo ndizo bwana asumani ya redaje omshipa yango baridi akanza bongwendo haono ngardor jeba nurdo 2026 sambale stake wote mrika onge na hajanasi harmadara jokaya leomru joka ujabanado aba 2026 kutojoro remind ngam mwambioni sha wallahi billah sha asumani ya jura ntsafu yujau waje wandu atenkundwe hokanguelewe majari masumani ya hansar mai komori hado eshawiri kaitina abo ngamwanzo mje mumsahilishe abo ngamwanzo mrudi mumsahilishe ili madwe wanansi le torolono wanansi madwe wanansi asumani ya virende ezatuna lezi ndotodo wambia maudu kamna hamba zanozinu kartuzio na ukartuza amba maudu kamna hamba zanozinu kartuza karisira adi zanongo mrifanya umfanya we mwanansi karisira adi hoka ekomori ndetsunreje nyuma heni wakati mtungu jabanu mweni kwa wakomori tamaya 2024 mwana mkomori andani kwa tomaka ngari jofa kafuni hata tika urengana mine mwana nyasi ndo Faruku rika urengana banu da mine mwana nyasi Faruku heni wakati rika ujabanu rengana na babu Faru badi vanu yasha wiritide hii karanti mwanansi hajua ngamono zeno zili harmwezi siwa ngamongalonzwa na heli wajua mfumbato ngamono heli mwali wajua mfumbato asumani haruarangu tohenda on sayinu leo hardir juha riundu ngabu movement na za juha 2029 ili asumani atodo henda hardi shesi wa shamali tashin wardi wa juha 2026 ala kulli hal le shawirizi madabala hashmeji wangu enfandezil komor shawirizi mangamliki burishi yao kabati mjeni ujoka ulabo nze aje ya renge mwana mkomori ya wasu daraja ya mtoe harma mikatale hiyo dasi wasiriko zao gamona wazanozi hundao ira hukabil mapuzi ne Marekani washidi wao taratibu hata watia mfaraka harma enzi ya ira antra he maraya Said Humadi Abdu eshawiri ndiyo bahinga mwana hizo wanakhala mwala wafanya baada watoshi na wapersa harmansi ya ira ika oblige wende warumie mwananti watu waze mahali walionizo siono ende yoka ya heni manifestation ifanyo wabala wandu wenye ufanya zanozila waka utini wa 200 euro na 300 euro harma daraja ili wafanya resistance sha uba waka wa maduwe hoka rengana image za hale za ndongo za hale wewerea ili watoka warede ebenge leo eshawiriliyo harma daraja yukaya ensi hatu heli liyo tindele ensi ya ira oka ensi ya ira wala wandu waliona maadili wanzwa birli maadili hao na ujuzi wa hao uka wanadamu waluma capable ukaya wahime wawane ne bilmapuzi wahime wawane ne Marekani wahime ngoma capable mono zenongo wafanye satellite ila watambaze mbale harma daraja ono wamungoni wa ujuzi na utaalamu karna ufanyisi wasana sawa na ira shawu mfanoni urengao yokaya leo zetabia mfanya uzinu ule pomori asumani hokaya mwananti le utunda majirangu bala hata bandu mwananti le utunda mwenjerangu bala hata bandu mwananti mrudi mjamwandisa ze scenario raziona jana ya 2024 wanadamu angara ndo rashinda nesina esima demokrasia ndo yashindane na dictator iyo da hivi leo waswili harima idaraja ya habari hizo
badala ukaya arijihuntanye rambe asumani vanu harone asumani vanu ngutsori jambiza namna nda hivi ukaya vatu rioneseka epeplo inu denza force ukaya inya uonde urwao mizigo ya hemasiwa uonde urwao ze tabu za hemasiwa eranye uonde uono eraha ya hemasiwa hamba alhamdulillah wa shukra lillah ono eranye uonde uono emashaka ya hemasiwa uonde ulo na force memo mfisa mwanzo ya janu bisebanu ya relekio ba yaonese yeze habari za hayo kaya bahenge ujaonese courage à toi Salman on mwanzo ya relekio ba yaonese ba hayo kaya baheze nozinu sazingazisha mpaka on ebenge eranye wonde ulo na force wonde umonopolize ekomori wonde yabidi ya shemeze wonde yabidi yaoneze tambu zinu yaone daraja ya rito harma mikatale inu dhamana wa parti fulani ujihudumu kaya hona na sumani do ukar mai comfort ya hata wasuli daraja ukaya sumani programu ya tsodo rangaza mali ila no sijinienti ya wasuli daraja ya madwe dunia ili yangu balai mdu demokrat vanunga mfanyo siasa abwe siasa yinu ngebidono wasuli daraja ni reservote vanunzi cheani ono ya wasuli daraja mwende mwamumbise ili ya wasuli hula mahala yanzo ya wasuli mumrebele kochi bwana Asumani ya wasuli hula mahala mrudi mje mhebo jumkenzi mtodo wa zama ema hata maha 20 mrudi ngamrwa jukumu nyi wandu mwambao nganyi na parti za siasa badala ukamtanganye mwabidi mkenzi mtanganye ze fikira namna je wandu liwatanganye wanu na mjerta rirenge ensi hatu ame baba nunga sima capable ukarenge ensi jowarenga zensi zao na mje rirenge ensi zatu jowarenga zensi zao namna jarabidi jori fanye ngamjwa mwatanganya hoambe wo bosi no uchai mkoza uhanrabo ngombe unga mwanzo mwanensi hanrabo hauchai ono na kamtima capable ukaya mwebo haza haki zahanyu mwasuli daraja mwambe rime ridaiza haki za hatu rionoze noza hunda muslimu wa mwanansi ya toashe pandesha hahe ya voti Dr. Salimu mfano ya voti mwenye baraka mfano ya voti jama mwenye baraka mfano hawasuli daraja bukaye voye hangu yende hii banga msohonzani ni wasuli daraja ndai haki hangu mnyi wandu wa siasa muhabwe jumkaanti mwambe ukaizo karki wandu wanu karja waruma rimda mbwani wotwa yuwa hanyu ngarimambia wone nyina ndabu kamtuanze komori hiyo nyi wandu ikawo izo ndabu nga manzo muhada komori mtu hanta Asumani yabo on Asumani yatodo uwa komori wasuli daraja ye rangaza maliza komori komori ye reja idingoni eshawiri liyo harmaza nozi ngebido kwa ke forcing on eshawiri lo vanu forcing ishakamna ujabanu mdo mado wanansi harma daraja yo kaheni wakati mtu ujabanu mtofanya wanansi scenario no mesa swifi kamna ujani wakati mtu ujabanu mtofanya wanansi wanu scenario Riziono 2024 razida jua kufanya mipango hula harma daraja kaya nguziyo kaya wandu kabana urese havoti kabana ze voti za kazna ureo ahudi harma mdala haba haja kausa ifalike ngedena wandu Dr. Salimu na wao wapi hakandida Dusma Salman wapi hakandida kandida huo hawasuli daraja ari wala ndo wao wane na zani wambe ukaya mwishe bada wakajumomoke Metro Mahamudu bada Metro Mahamudu wamokaya katu amini voti kwa nenda harma voti kazina urewa wakadumoke ukaya ngabo wabo hazavoti wakauli ila safara leo ni karibu hazavoti ngejufa kafuni mwonoze no zajiri mwanantu wakanetwa maila ipuse muslimu hasi honziani nejama muslimu umjwahezi wa muroni urengwa msaidia doti lwa ambulance haenda kabla lo bada assembly yeremani maundi hiyo hakajira ni wahangu mnungu msaidie haenda kabla ho bada assembly ni habanda ho bada assembly ni nejama belu
badala ukaya wala wandu raya olamba na rende harma voti rolamba rende harma voti o ramba na rende harma o chayunu rolamba rende harma o chayunu ibidir wanadamu watanganye force harma daraja kaya e kapitali irengwa harma daraja ikanga singarwa nao interenzima de interhele toifa rione daraja ka ilir debarase asumani oi na udur wasu daraja rihondane na uhaki o haki uolewe heni mananti ujoja ya chagulwa no maranya uyaje arumele toifa ala kulli hali wanadamu wala wangu ambao ngaona ze parti za hao leo unjili yao wamokanga mjori hadisi rikensi rifanye za seluli za hatuno shinda rivirilie 2029 ono 2029 ngejo huja harma daraja ikawa sina mo hawallahi billah ngamjoheshele ay makaulu yangu yanu heni wakati joba rezamba ngana ngarjukana moyo hata 2029 Mwenyezi Mungu ajojeli hata hiyo Mwenyezi Mungu aribeshwa baha harma mda alhadabanu nzasuma noeza hezikiri rijo wasuli daraja ukaya ensi hatu rejei harma uhaki na usharia biidhnillahi alkarim heze swala riziswali yo heze zakar zitoao Mwenyezi Mungu neze dua riziombao Mwenyezi Mungu jori kubalia dua ikomori rejei harma ukweli waje mndu maadili farma ikomori yo ujoseho wanansi leto ifal hatu lirutubihe ibenge ni wandu mheo itonaba mabao 2029 wala 2026 tijani mabieni yokaya ala kulli hali kamtwanza enti onga mtouhunda wandu wa umonjili yani tama kangwa jwa mvotini jana wandu wa mvotini watongeza yaka ajali ya mananyasi wambo muslimu ya ralo hitwa hari madaraja sahonjani kinanti ya dailie mananti ya bohazevu wazahahe no uchwa ulio mtojwa muhambita kamjajwa maparema partiza wahanyoka na rendera ze muslimu huka muslimu wala kajafa puhu rendera kenda sina honziani eza honda muslimu riwasul daraja rizire membuda mjwa mwende majihoni mjihi muslimu zadunga vala wilande omajimu irando muslimu omajimu ajo irande muslimu nyondo lo masiwani do wakati muslimu ya joka hafariki anane dunia haulo ya hafu jeheli mbaba hahe azamba rizeshele hao rifanya resistance ritoa makatili wa mndu ahitoa makatili anu wende nanti waja mahakama ya hukumu wandu wafanya uze tabia mbizini anyibanu iyondo mbaba nurajwele wakakweli wandu wanungu anza uyensi shaefeti yoka ya leo bala zanozila zijiri bala itore ndo ama bala muslimu lapula ola mru ya pariswa volo ya kanza ya voho mru wa mkoba ya pariswa bala rungu ya ungulo ya nkundre dazila fakri mrada biya jambe ila legitime defense haki fakri mrada biya oka legitime defense oka hele oka ya mwananti ngonzo arengeze destin me mwananti ngonzo arengensi ebenge haki wajidefende ili wakeabu wadonyo nyale toifa haki wajidefende ili wakeabu wadonyo nyale toifa ilande manabala kabajaka nokati nda hizo ka inu legitime defense oka wanwanzo aritoyo mhonosha noni wanwanzo aritowe harmezi iforunde tartiburu wa pezitwa ngo harmezi le toifa litso ulamba henu le toifa litso nwa maji litso uyela on le toifa litso nunkando le toifa litso natamaya le toifa litso nankiba le toifa zeno hizo pia zireme mwananti le toifa hilo pia zeno hizo pia zireme mwananti harmo sijini fuenda mnyo ebengele otasiri juha ngabo walangu ambao ngaranza 2026 walangu ambao ngaranza 2029 hawangu ambao ngwana principe nzima ndo wananale katili la jala rengele masi wale katili dunubi la jala renge masiwa lidhulumu we mwananti no muwe hifa Mwenyezi Mungu nariveshwa bahari mtonla manyo asumani on yaone dulo eria mwanadamu kaongulo hamanyo ranzi ko ritsomo na ritsodo mpwazi zipande jauri ritsodo mlama Mwenyezi Mungu nariveshwa bahari heze tabia zitsimba ukufuru leto ifalino yawo wananyasi no anduza tu ya juro ipia ya wo wa hifa hari madaraja itama he komoria tsimbize tombana
watu alama ya tama ya hemwa na mkomori on shemwa na mkomori wakati ya juu ya tingo tinzo mure komori ya reje nyuma ya reje dingoni hana ntuzonti ne majirani warireme wende ngwende har madaraja ya evolution ya daraja ya za juu wanazijana waka utambaza sateliti Iran watonja moshioni sawa no wana wa Komori sawa na wana wa Mali sawa no wana wa waninkiwaze nafasi zao ukawa develope ukawa biriliezenti zao mwana mkomori tireli yomzebelu hajamu amia yadomse kula zenrabo nele pudru obao wanansi ngare ngole koti we banunde heli iyo zitojirize jiri mnaputu mzima hatojori tosha kabajoka ndongozo ka shileziye le putu locality litambazwa ho binguni hatojori tosha izo ndizo zenti majirani watwali yao namna aje ukarshile defendenti hatu rakarja suli yabo nangasi hule ukangasi nanti ukaya watwana wandani abora hakarna udhukuru la rose helio kanga na bidoro waso daraja ritowe watwana wandani ekomori hatu interesse wangu wadoji uzisa he evolution lo harme masiwa ni madhama na lo harme masiwa madhama na wakomori waso daraja wakazo wangu lo harme dunia atampakanda hapo ndio risala hangu na kamuhimu ni behe tunataka basi na ushilia dakika 15 shatami dakika 46 amtosamaha madamu hangu bamwana ziwana he wakati na urenga banu harma daraja ukaya zinu wando wanungwa juu kama zahidi bubango ni kiyama he namnari watambishao wabidi wala wavumwe ritu hunda bahati yokarla le ruvumwe ampe heze dulu erikao ngazirame wale toifa na wasaya wala lawesi wawe vura marongo wamba ungwa kozao mwanzo zenozi badili rituzi denonse rituzamba shaza nozinu ngam amini okaya mungu mweze zenozinu wanrashe wanu ngwa jori tolao shahidi huo hohanza mngure wasulikiyama har madaraja okaya mungoni mwemru mahangu hakaukoza nambi kajaka undizana siuha mungoni aminalebeshe lale mwanamsho Fatima mzee Saidi har madaraja ikao mwanamsho hangu makati ande hafungwa emru mshangu no ananjaka wariza wasiuha katika na programu kaheni masihu sika ukaze mnajimbo wala oinde atonga na tupa itunzu wakati mru mshangu yeshe ukaya Fatima hafungulwa harespira mbaha ukaya mwanamsho hafungulwa shamjo respira mbaga ukamnela langa mjosiuha ukaheni wakati nabidi nsiuha ukazale jimbo lila ebenge atampaka dabo gadi mnikoni kheri nyuandu ikao mrenge bahati wakati rajar mazani dozinu nidungu amu msalimuni ngarjo kama jirani mbeboni ukaangar kozao nambi zenjema za hijarju jiwanizo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.